aku. Lalu dengan anak dia buat kawin keting-ketingnya. kita ke Malaka udah slow di jam 5 embung jalan ya kami kerja gelar seni hormat antara bangsa di negeri Denmark dan Jerman. Kurang sataat sana, kurang angkat, kurang juga sasarangan. Pamugi dengan orang sadayana, estenu dikabul dijabah ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tur perjalanan orang sadayana ya dina ridho, tur barokah, tur aya dina apingan jaringan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang atur punten pasadayana khususna kantunkeun di dieu panginten Kang Uu oge yoyo nih sakulah wargi neng sadayana oge bapa tinangtos abdi seueur kalepatan seueur kakirangan. Atas sana. Yes. Muhammad. Well. Well. Pak dia ayo bikin ya Sian ya. oh emang serba salah TV tuh Kan berarti pas lebat langsung ngilian tiket hese tadi itu. Mangku kungting kuat teka ieu kamar mandi Dan gigir-gigirna cari cing hese mun gigirna keluar mah langsung ngilian. Petem we tidur gigir-gigir. binyai nu kot ngaringkuk ieu tah.
Aduh, cing teh. Mana aku juga cicing. Wheelchair assistance will be available in the airport terminal. If you are unable to disembark unassisted, please remain seated and have your boarding pass ready for verification. Our cabin crew will guide you in what to do next. Thank you. Si Yonasnya di mana? Jelas itu dia. Apa? Pincak oke emang jemur dulu. Bun, Oh, alhamdulillah lancar di jalanan. Lancar sedagalana. amin. Dari sekolah ya mah ya. Nyebian alam, ya, alam bebas. 2,000 years later. Sehat ya. Sangat lancar ya kita mah. Lancar pisan. Kayak nu error naon-naon. Aman. Cepat itu Ge. Alhamdulillah. Lancar mah. Imigrasi cepat. Lancar. Welcome back. Iya, berdua.